Oria Sky TV osibire kurungi nakwakira Agenshonga omwabaziyogu Elizoba nebiro 15 ebyokwezi okwa kashatu okwisiyaho Agenshonga omwabaziyogu de Adellah Orishaba tuja kwisiyaho amakuru menji agarimuna nenjura okuyateganisa abantu omutawuni eyambarara otireho namakuru gandi agutwa kushakira kuruga omyanya etari emwe nemwe reka twate mukace ngaruke ngakwisiyeho ombwijwire. Omurundo gundi nakwakira Agenshonga ogakwisiyaho de Adellah Orishaba agerizo bantu ja kutandika nabebembezi okuruga omurisanga town council abayereka okwerarikirira aha sente za parish development model ezibari kugira ngo sentezi zibasa kwitija kukozesebwa kurungi ngo kuchemerire na mnonga okuhika ahari yabo abayihandikisize kuzitunga. Abantu benji omutawuni kanse yasanga nibagira ngu bakehandikisa baraba omutendera yona kubasa kutunga sente za parish development model betu bahindera batatungire sentezi koka tukantumanya ngo butwayandikisa baza kuta sente kubyagire kwihinduka kandi hayijomo group zitwahandikisemo bazi nagezimwe abamwe batakafutora namwe omwe mukicweko twakura ngo babahire sente kukitwa tukumanya abo kibataraturire mpulira mbuzajja nefe tunazifuna twagenda mitenderane tusoma buli kimu nefe tunazifuna simanyi obana wana waliwo abazifunye sente bazikutomu byabo ito tusigarira mpaho turiyo mugoro bwitu turi abanyivu munonga mazima tuyinena kunyonke nako yinyine nka hati ninjora no kuruganka no muri sango bankazankahi abantu bagira ngo sente ntubuzirazabereza zigeze abantu abenta siyanche beitu bakendera bazira bagwiga twine kibine kitabire turumu twatwebembirwe chairman wa NRM konka kubatanditsere nashaka kuyakire basosora na sente zo kuzizire bahereza abantu abineho itwitwa abaro batureka bati onko kuturi ndi aha na capital yonka tinjine mu group 8 tubariho tubakatwire nangwa na 10 kandi mpurija muzeyi wizira abantu bakehana ngo baherere abantu sente turiyacu twine na capital kandi turiya bashubuzi bebitoke no tureba twine sente. Safari Mugenyi Ormeya abasanga town council nagira ngo kwereza sente z'abantu aba kurabera amasomo gabo hatari umusako hamwe na za group cyubasobutayamba ijo bakagira ukinga cyuruhura abantu bagenda babatera sente direct amasomo gabo so I'm worried sente zibakutera asimu staying supervision nzibanze shanke zawo so government model ningishabira konka nanye nk'umuntu tinkarebere future yayo akachiko akagaba sente za parish development model nagira ngo sente zikushika miliyoni 82 zikija betu buri muntu yatungaho miliyoni sentezi nkagiza nanye nkasindika akansonka bara kubona sente na hatu turiyo ntubanje bakatorana mu bayine nibo bakwereza biyagiye kucebera ngo bahabarisa nabahingi atishitwa bashubuzi twine kitwarebere kerero group y'abantu 10 ikiri kumanyisa ngo ije group y'abantu 10 ina kachiko ako niko kakoyembera group ejo ikiri kumanyisa ngo kubewa umuntu yashaba sente mu group ejo kuza kurete ejo kikarigirira aba members zo butabasa kushashuruma basakureba ngo bazihereza group ina batarabase kuzigarrayo ombwiri so niko kusaramu kugira ngo bazihereza individuals konka basayiningiro ba members aho kugira ngo babino bakakafu kugira ngo ejo group abantu abarumu bamanyana kandi okubasa kwabo nako nukumanya
Patrice Katwesije orukura ba chairman abwasanga town council nagira ngu okwihamu akakiiko akaba LCs omunteekateeka egi kika kitahikire ab'okuba nibo bakumanya abantu abashemereire kutunga sente. Government okuyatebenkanise parish model ekihamu LC1 haza nicho kushangira abantu abamwe nibetomwita nk'enkora ibatungire sente tabazitunga jya kwa LC1 niyo kuba nemanya kurga hansi abantu abarukubi akona formes zibine taraho bakoreka ngo LC1 signing icyo kimwe cyo koreka ngo LC1 bakagihamu so nicyo ndukuno kubasa kugira ngo ugunanka atungire nanka atunga nanka ningo mukupikinga kutora nabantu munabasa kutora na nanka ngo yatora no ingatora no nanka konkabona abo icyo nka LC1 tukumanya abantu okubabira babatorana ningo kubabatorine konkani mporangu abantu abatunje n'abantana nababiri ari miliyoni 82. Umwami Safari Mugenyi yagumza muyagira ngo kuhereza sentezi abantu aba batabashomise tuchikuza kuyamba ahabo kuba bingi tubakwenda gukora omusomo gwa development model barsha ogunagiro tarho washomise tarho wangambire nimbire ba TV nimbire mu gambo nanyende nkayu generally niyoninje ezo sente zo kubanza ezi government etero mbantu konka government nestombantu abantu batatebekanisiweje kugira process na line up yo kurecovaringa sentes so sentes ni ntekateka ngo nizibasa kwisha kurata eza youth eza women arwa in fact nangwa women abakaza nibakoraje so far they are the best bukugira ngo bone beterana nibakora group konka youth ne kora group hati tomorrow oronda group egereta evora eze sentito zabanye namaka hatukuno nyango bandetera miliyoni amabanja ginyina naga miliyoni 3 so really ni ngito mabanja no kushobora tekagereta tekashobora so really ni cyenda supervision mpango kuno janga government ho buryo bwo kureba ngo esentezi ubwire bwazo bwahikanizigarika zasitagarikire ntabahoki ibyo byona nanyintegereze kuko mutegereze Agenshonga eza sente eza parish development model okwe omulisanga bamwe nibagira ngo sentezi tine ekibaribire oko twarugayo government ya Uganda kurabira o ministry ebibwegese nemizano neja kujaguza emyaka 25 eyi universal primary education ya Asia kuhetandikwaho omwaka ogwa 1997 emikoreji neja kuba ahari ceremonial grounds aharakatano ebiro 17. Government ya Uganda okurabira o ministry yebyebwegese nemizano neja kujaguza emyaka 25 eyokushoma okwabusha okutandikira rurengo rwa primary eri kumanya nka universal primary education ombugufu UPE kwihetandikaho omwaka ogwa 1997. I'm here on behalf of the Permanent Secretary, Ministry of Education and Sports, to issue a statement about the silver jubilee of the 25 years of UPE. Emikoreji neza kuba ahari ceremonial grounds orakatanoro ebiro 17 omwaka ogwo. We shall crown the whole celebrations at Koro ceremonial grounds, and we are going to have our honorable minister, the first lady, addressing the gathering. Barugamboho n'abanyamakuru ahari Uganda Media Center omuri Kampala Lizoba Ismail Mulindwa or director wa Basic and Secondary Education yachatura government ya Uganda ehireyo okureba ngo yabasa kongeza emiringo ahu okushoma kwabasa kwika aha abantu bona obwo Uganda eri kujaguza emyaka 25 eyokushoma kwabusha aha rurengo rwa primary. Era bwe mutambula kati abaana bangi kati nnyo abava ne masomero amalala ne badda mu UPE. Lwaki babalabye nti okusoma kugenda mu maaso era abaana bayita ne first grade bakola ki bazifuna. Mwebuuzaako emabegaawo lwaki amasomero ga UPE gakoze bulungi. Gakoze bulungi kubanga gali supported. Abasomesa gye bali newankubadde nga wakyaliwo kagaapo akatono. Ebitabo biteereddwayo. Kalikulamu erambikiddwa bulungi. Kati lwaki abaana tebasoma? Nti n'abaana bafe abaliko obulemu nabo omukisa tegwaliwo munene gwa kusobola kusoma, kubanga abaana bano abasinga bavanga era mu famire ennafu, naye kati bonna balina omukisa okulaba nga bakola ki
basoma. UPE narishibona bashome ekatandiko mu mwaka ogwa 2097 kandi egiziremu ebintu bingi birungi ebiri kutandikira aha kugira ngo ombaregwa beji gukeyongera kugendera kimwe aha kugira ngo abana babishiki hamwe na nabojo abariyo nibashoma bona nibenda kwingayingana. Nga UPE tenajja abaana abasinga babeeranga mu byalo tebasobola kufuna mukisa kola ki gusoma. Era UPE yajjira nga abaana millions 2.5 be baali mu ggwanga lyonna be baali babeera mu primary. Naye olwatandikawo UPE amangu ddala mu mwaka gumu twafuna millions 5 n'okudda waggulu. Naye wetwogerera tezikyalina 5 zokka, tuli wakati wa millions 8.9. To be exact, tuli millions nga 8.6. Abaava ku millions 2.5. Nayongera agira ngo program eji etungiremu ebizibu bitari bimwe na bimwe nkonka government eyehireye kureba ngo ebizibe byona yabikoraho byabasa kwaho. Achievement sezo ngabwe zirambise nyingi naye ngabwe mbaga ebisomoza nabyo bikyaliwo. Atete bigenda kugwawo ncha. Tewali n'amawanga gimulaba gakulakulanye era ebisomoza bikola ki bibeerawo. Naffe tukyabina nga bitya. Tukyetaaga okuzimba ebibiina okwongerako kubanga namba zikola ki zeeyongera. Tukyetaaga okutraininga abasomesa n'okubateeka mu masomero abeeyongerako. Twetaaga okulaba nga abaana tubawa skills. So ebintu bingi ebikyetaagisa okukola ebikyasoomooza bye tulina okukola. Naye tusuubira gavumenti eri committed era tugyebazanga ministry nti ekikoleddwa naye tugisaba era eyongereko nawe tuyikyayina ebyetaago bibenga nabyo bikolebwako. Aba Plan International Uganda basima government ya Uganda habwa program eji kandi nabo bagira ngo nibijaguma nibakwatagana nayo kwena ngo omwana wa Uganda yabasa kushoma kurungi. As Plan International members, we have partnered with the Ministry of Education for over 30 years. We have constructed a total of 106 new classrooms across 33 primary schools, and we have renovated 55 classrooms in the districts of Nebi, in the districts of Lida, Adjumani, Kamuli, Tororo, and others. I don't want to be the speaker for the day. I just want to express our commitment, continued commitment with the government and specifically the Department of Basic Education. We believe that every child deserves access to quality education regardless of their gender, socio-economic status, and also geographical location. Wanyuma ya Ministry y'Ebyobwegese n'Emizano okurangirira okuba ariyo nibaza kujaguza emyaka 25 eyo kushoma kwabusha okwa UPE yasya twabasaganireho n'abantu bamwe omuri Mbarara kwenda kumanya bo UPE nibagigambaho. Bembezi kuruga omukibine kya FDC bebembirwe chairman wabo ahabwa burenge bwizoba omwami Stanley Katembeya nibagira government teshemero kujaguza encourage ahabo kuba program ekabura amakuru. Neki ni nkoko akwanoreba oziro mwana atashikire ukiri umutindikire ukaza gukora imbaga yo kuza gusa yo kugira ngo oziro mwana akwa notakumanya yabarargeyo yatarargeyo nyabwanye kabe ninjya esente zo kuza gusa eziba twire mbashinja ngo twire tubagamba barondebwa hele centers esente zo bazigure mbazi bazitwara mu hele centers ndabuza bakurire pa UPE je wagamba nyoti na takiji inkajihurira ho kare ngwaro ahamasho yariho UPE konkanyo abana bugina nicyo kurebera nyina abana nibashomera amatazi esente zo kushora amatazi nishora ikera kabandi nza gukora nugo mukiko n'ibiri gwo kasheshe umwanga ko mukisha tumigwe cyo ninga shahina ndi kurondesha ndaje no kudashomesa abana abo so tinka manyaga
ninga gavumenti tekagambiraga abana bunashashurira esente zinashashura naba nashashura imitwaro banashatu banano banatano iyo yanteraho atana gandi yaba miliyoni ninga yantereho imitwaro ebiri zaba ziti kandi na report ziba kumpati bakunyereka UPE ngo government nshashurireho shente ziti nanyintireho ziti so nywe nimanyangwe sente zinkora ishimwe nokashashura neza abana banje bakurye cyo kurya bakashumeraho n'ibindi requirements zo kugutuma nizo Dobu bingi bapakanisa encourage omukyala Juvia Katambala nagira ngo UPE ekayamba bazire kubasa kushashura abana fees Uganda kuza UPE abo kubekiha abazire hari abazire bingi bakabata kwebasa abamwe abana bakusiba mutawo n'umuntu bekorere ndere nibekorere nyanya nibekorere avocados konga hati kwizire UPE abana bona bazo mu mashomero batekamo akasente abana bagira kibaza kushuma kishikire kimwe munonga konge cyo busasa abana kuba kweza P7 ebyo kweyongera mu secondary ebyo nabyo bakari uko nayo bongere yamani konke cha primary cyo bino kuba chikwasize bino kuba chikozire mazima ningisimira kimwe abazire bingi bakandi bere mwana mukimanyaje abashija bingi bakarema kushonesa abana baba bakazi konko mukazi ko kumwashanga mu kaduka kanjaka naguza henkito omwana wanje takubera kutumurka abo kuba nimanya muniki mu UPE tuwe wenka uri kusima encourage hariho n'abandi abagiganyirwemo ko mucyara Karo government kujaguza UPE baziribiti bakwebasa government baseku bakwatiraho abana bakashoma naye nyenka the product ya UPE wenda 1997 I was in P7 and I had even my siblings, so kwatira UPE obwahati Uganda neza kujaguza emyaka 25 kwiha enkola ya UPE etongozubwa amakuraga gashakwa Deo Mabanja na Olivia Kamsime abwa Sky TV Agenshonga. Twagumizamo na Agenshonga abavuji ba taxi omutawuni eyambara barabura kureka kupakinga motoka zabo kugira ngo base kutaho emiringo na nico mihanda aho bagumana bapakinga motoka zabo abebembezi bagira ngo ebi nibyo bintu bimwe bikurugiriraho za butandu na mnonga hagati ya tawuni abebembezi bambara site bakurirwe meya Kachebezi Robert yashobora ngo aba taxi hamwe n'aba bus bona binikoro biragire bitirweho bakagumana bapashiriro mu za paka zabo tawuni yaza kubonera netekwa kugira ngo twine myanya nka bus park abantu bakaba bari mu bus park bari kupakirira amahembe gate so oshanga kiri kureta uburemezi hamwe jamu etine mutwe na kibuno icya kabiri hari kuzahona n'abantu umwe abantu basa kwibiraho n'abantu so umuntu yakwibiraho muronda uwabuza nabura so ekimwe umuringo ko kubasa yabaha abantu no kureba ngo abantu abo baza umubasi paka nabwo za bus zona zikiri kwanza pakero bus paka yanjagira ngo ezo sente z'urugama nizo bari kushashura tine chikanso yambara eri kutungaho kandi bamanye ngo ezo ne zabo tuzakanso sente nemwe nkakanso eyeri kutunga kurga umubasi paka hamwe na taxi paka ezo sente zibari kushashura kubare nibazishashura nibazishashura roko wako itwe nkakanso we are not part of it and for that matter ncho tukujira ngu leadership ya taxi park etebekanise taxes zayo kurungi tugire etawuni ryo mu buteka eryo mu buryo konka betabye mundu kujwanzya site mu leadership hamwe na n'ibindi no tutine sentence dubiya bamwe ombavuji ba taxi bayiriko kubatwera bateganisubwa batahi babo ababire nibapakirira heri ya za park kandi bagira ngo eki ntuza kuyamba mu kumanya abantu okubine kutambura kandi no kumaraho ebizubu byo kushuma omungutu ingi gisanira kuba tugiyongeranga ne wabweru ne munda byabye bimute bicokanga stage je tusasura zezo file ekintu ekyo tuli okay reason nti no musabaze abera ku safe side ndi ni case bintu bye tebisobora kubura
biba bina address ate ebyewabweru emotoka ekubye toyinza kugimanya then emotoka y'omu stage mu paaka ebe ina address n'omusaabaze next time bwogisanga ng'ekampala tujja kubonaabona twabona abasabazi omuntu abarya heru ayena ngo atashuma kuno mupaka abokwena ngo tumushanga heru ayeganyiza kushuma mupaka kunoya ukika heru bakwatirayo hati bachikwata bakuyaba emitwaro 10 nkitwa abaduriva nitushasha munonga abako omuntu no hano mutamu motoka ari kutaha tinkumanya ezo sete ni bani bazituhira uki abako iko ntwara abantu abari kugenda akutera ati nshanga ruguru mupaka ruguru tijara kushuma mupaka ushange ko wigwariro ninga nkarwe bikona ninga nkanyamitanga ukimwa uri kumutamo ora abantu barakwata ngo wangumanya ngo toshome ko warapakira umuntu aheru oyebuza eco washobya kikuburi Kimsenide Orishaba wa stage ya Kabare umpaka yariko kupaka ruhubwa hati ninche kandi yashaba kanso kutaho muri ngo gukombeke ndijo ahabo kubahina imotoka ziri kupakirira heru ahabwenshonga yo mwanya kufunda banga waje manyeri yawo aro stage ya Segero so zimwe ezo zikasigara yabugira ngo pake kozere ki efunzire cyonka kuri itafunze motoka zone zikabire zikozere ki zikabire ziriyomu hati n'ikindi twiza twafuna mweki motoka basi zikazireta abantu zibateka kuri ya toto zibateka toto eje ya kwabariya cyonka hata abantu bono banecuro zibareta hati paka ni kore necuro ngo matara go kureba tirimo ngakago wachenga kanso yambarra ekashara mungu za taxi zona hamwe na basi kumana bapakirira taxi hamwe na bus paka kwenda kumara hebuzo byo kwiba abantu okuhamba hamwe no kubuza abantu ashaka kato job na mabanja deo ahabwa Sky TV Agenshonga mwebale abashaki bitu okwasa kutwisiaho amakurago omugandi agutubinire enjura eri kugwebire bo mwihanga lyona neyongera kuteganisa emirimo etari emwe nemwe na munonga abantu babutosha otireho na nebiruka okushanga ngo ko parkingire nobura okuyaho motoka erizoba omwabaziyo omutawoni eyambarra habaho okushoberwa obumotoka za marahiye shahi 2 zemerire ahamwanya gumwe atine kintu na kimwe ekiri kubasa kukora enjura yago muri mbarra yaretera abantu binji kusigara mu mwanya gumwe kumara kire karingo byabakari ibintu byabakari streets ziri hagati ya town zona zaba zijwire motoka abavuji ba boda boda abatine mtaka barebwa bashobirwa bagambira ko byabakari ibintu byabakari aba bagira ngo kinte cyabo mu town yambarra bakaba batakakirebaga yamwe muri mbarra wajyabo no kora twakora babuye Ezura yago chikarebwaho ezura kukopiya kasheshe enzura nekwizo bariyo natwe najyana n'abantu bona wana batiro gukora kutambura atwakiza kutambura bona batamara rutemwe cyangwa yonekanye aba baba bino kwerarisira bakugira ngo erizo batine cyo bakora kandi no mukati bine cyo kutwarayo zone twakora enzura yateganisa yakwizo bariyo na famire izo bertino kwerabo Embera omutawoni yambarra omwazi ogu nikwe yabiri ahabwe shonga eyenjura eyagwa kumara akire karingwa ago nigo twatwinire omucyoka kitu echo kubanza ntuja ko muroka che tukina makora gandi omucyoka echa kabiri otaruga Sky TV
buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program omuhingi n'omulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopana lyabo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'obulisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibwaho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka. Otaferwa programu y'omukozi buri rwakana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka z'omukiro. Nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abari gukora emirimo yabo emirimo y'emukono ntija kuba ntubakuretera aha TV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toyine murumo ninga shitoru gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira eki wayitandikiraho na nitwe aha Sky TV irakari y'abantu. Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isa amakuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabere yanga emihanda yona eryaba yorekerire University in Mbarara nimwe mwena batureni bari aba Sky TV na nimwe mwena batureni bahurikiza Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dansi turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha 8 zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 92 82 ananishatu ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa. Aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amadaji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash Mbarara mukashange ahari Buremba Road acombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street acombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop Eduka number F05 kumanya birukiraho tera note mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga note mushanju mukaga note 13 abiri nemwe nshanju na mukaga. Sky TV irakari y'abantu. Webale mnonga iwe orionoreba Agenshonga aha Sky TV aho orionorebera hona aha TV ningashe aha simu na mnonga abali aha TikTok ni mwentu yabaza mnonga okora ngo mwetu egitaho kugira ngo tugende mission imwe Amakuru gitu Agenshonga omucheka echa kabiri State Minister wa ICT
Godfrey Kabiyanga Baruku ashabira abantu omukasese municipality abayangire kuyaho ebyombeko byabo na mnonga amaju agari aha myanya ibabire bari abokora byaho enkuto okureba ngo babasa kufayo bakwatanise n'abantu abari nibombeka enkutezi ogun ebabigambire obwa birari ahakurambura enkuto eziriyo nizikora. Okulgira State Minister wa ICT na National Guidance Honorable Godfrey Kabiyanga Baruku project erakozwe na nendijo yo kugishumbusha kandi yagitaho ngo ekakorwa kwenda kuboneza etawuni ya Kasese. The project is designed in such a way that there is no compensation, because the idea was we are beautifying the town, we are developing the town for the benefit of the residents. Then why should they ask for compensation? And that was a compromise, because this project is for the benefit of the residents of the town. Yashababembezi ba Kasese municipality kugumiza mubarukoragana na mukama wenju eri ahamwatano na Nyakasanga aharuguto rwa mbogo yabo okwihayo mushango mukoti ahabo kugira ngo eje yeye tibaragishenye. Yeah, you just stop here and leave him. I think before the case goes far, you tell him we are leaving you, so that the case stops. Yeah, because now it can continue being in court, and then he comes up with took us to court, but took us to court for what? For us, we haven't done anything on his. So I think, but now we have to follow and say, look, we have not done anything to him. We don't know why he's in the court. Okulgira hari LC5 chairperson wa Kasese Elifaz Muhindi oyagisa ha minister okushijuma mu rumogu nagira ngo no mukama wenjeri ahamwatano na Nyakasanga aharuguto rwa mbogo yabo acangire bo ba contractors nibaza kubabemerize ahamirimo yabo bakora habindi. Contractor and the consultant, they have earmarked another portion to compensate for that. But in the case he accepts, even when they compensate, they are saying they are ready under contingency to have that place addressed. Okulira ha engineer w'umwanyogu Fatachi Gabriel bacemerize mirimo aha Nyakasanga junction omubwire buce yagitaho ngo baza kubarihira barukora aharundi. The opinion we have provided is we stop here temporarily. This is the boundary of his plot. So we are going to construct the road up here. And of course now we gave a proposal to town clerk. That means we are not connecting it to an existing paved road. Oh yes, oh yes. So alternative proposal was now we link that through Mandela and connect on Kabarola Road. Yes, yes. So that we have a well-connected complete road. So using contingency funds, we are going to do that section of Mandela. Only 200 meters. No, that's okay. But because of this demand, we will still have to do from there. Yes. And so that's the scope of work. And that's why our scope increases from 1.4 to now 1.6 kilometers. Gashakwa Muhindo Gerard kurga Kasese ahabwa Sky TV Agenshonga. Abanyishenjero okuruga omurubaju orukabura government bebembire Medad Rubegasegona bagira ngo bo izoberi ya Nyenshakare tibakwija kwetaba omurukiko aho President Museveni arabe nabuganaho parliament izoba eri ya Nyenshakare aba bahayo eshonga zabo ahabwaci batarayetabe omurukiko. Ebigambe bi babigambira mu rukungano rw'abanyamakuru urubashitamisa parliament a office ya leader opposition. Bategeddeko nti mutambuze munnaffe Yoweri agenda kujja okwogerako eri parliament gyasazeewo okusisinkana ekololo nga abakebeza covid nga yetakiti yeekebeza ne tugamba nti ffe tetujja kusobola kumwegattako olunaku lw'enkya era ne tutakoma ku ekyo naye okukubiriza bannaffe bonna ab'omwoyo omulungi naddala ku ludda luno otula ku mukono ogwa kkono ogwa sipiika olwo muyita oluvuganya neeffe lugamba nti bwelutegeerera gavumenti kubeera nti tebamwegattako olunaku lw'enkya. Bamemba ba parliament abantu bajja ngu President Museveni aizire narabya mu meisho parliament okukira munonga
paramenti nebinga aba minisita ahabwe micembi President Museveni abaremezaho kandi aguma betsereze ngo ikembere munonga n'obuhwire obu ba minisita ba government egi babuzabuize amabati g'abantu ba Karamoja. President Museveni akagumaho nami nkote ine cyari kubihuriraho tukoye enyimba oba oluyimba olw'okutulimba nti munaffe alwanyisa nguzi naye nga sikyaliko abasingisiddwa emisango egy'okubba ssente za munnansi kasita babanga ba luganda lwe be bantu bakuteera nabo nalondera ddala omuntu asingisiddwa omusango ng'agukkiriza nti yabba ku ssente z'abalwadde n'atakoma ku ekyo betugobye nga tubateebereza okubeera n'ebitereke eby'ensimbi z'abandi ye baasembeza bayita nabo tetwetegese kuyita naye n'abantu abo. Abantu abamanyiddwa abagenda ne babba amabaati g'abanaku ne babba embuzi z'abayala ntambuze munnaffe abalemedde atambula nabo. Jjukira nti bwe tuba tulonda baminisita tubalonda ffenna ye n'aleeta naffe parliament ne tuyisa ffe ne tujjawo omukono gwaffe gwe twasayininga nga asembeza baminisita azaabo nga tumugamba tebasaanidde bakyafu naye munnaffe n'abalemera kakati atuyise enkya atulimberimbe nti naye mumalirivu okulwana n'enguzi agenze maaso n'okutyoboola ekitiibwa kya abakaaba bagira ngu barihire munonga n'okugumana babakyebera buri dakiika hamwe n'okubeeyaho amasimu gaabo otaireho n'okubariisa nk'ente buri izooba eribakuza aha mukoro oguriho president w'ihanga kandi bayongera bagira ngu tariho na kyandiiko kyona ekibeetsere omu butongore kandi bo tuba amasikini okugira ngo nibaza kororo kushabiriza aba parliament bagenda eri ne babayuliza empale ne babasikasika amakooti kubanga babaza okulaba bayina amasimu tibayinza okukuba ebifaananyi byabeebase. Tuyina amateeka agatufuga nga parliament esimu zaffe n'ipad tubeera nazo mu parliament naye tetufulumyanga kifaananyi kya minisita we yenna nga yeebase so tekitegeeza nti babeera batunula bangi kubo tubeera tukola nga bawujjaddeko naye olw'okuba amateeka ga parliament tegatukkiriza kuba bifaananyi obugunjufu bwaffe n'obuntu bulamu tebutukkiriza kuba bifaananyi by'abantu ng'abo ffe kye tukola tuweereza bano bwe mulaba abambadde ebyeru n'omuwa akapapula n'okagamba n'omugamba kampeere minisita oyo gundi omugamba azuukuka akasome y'engeri gye tubazuukusaamu ey'obuntu bulamu nga tetukubye enduulu nsi kumanya. Abemba ba parliament aba abantu bagamba ekyokuhakanisa okumitinga President Museveni. Bamemba ba parliament abandi nibakyakanisa abarimu Honorable Yovan Atiku uruko rw'omulango na mugenzi wa Koboko nibagira ngo bamemba ba parliament ebibarigamba babirjeho baze kumitinga omwebembezi w'ihanga abo kuba nuwe mwebembezi w'ihanga tariho ndijo wena. Omakuru agandi agutwinire olikurira ebyobwegese omubureberezi obwa North Kigezi Sabit Kenneth babo yahabura abazire okweka kushisha abana babo bari kubikiriza okugira emice eyatine nomwe ari kwasa kubagambaho na munonga bahiza kuza omatendekero agahiguru. Sabit babo omurango gwiyagutera ari kugambaho na nabeji abishomereri ya Catholic Secondary School obo bari aha mukoro ogwo kusima beji abakozire kurunjo mu Bizambia senior ya kana ahamwe na senior ya mukaga kandi omukoro ogu gwaba omucishayi ekyabuhunga eri kushangwa omu district ya Rukunjiri. Sabiti yagira ngo abazire binomuze gwo kwikiriza abana babo okujara nko kubayenda bakabura gukora emirimo eyo mu maka kwiyaho bakagenda bakatandika kore bari kwenda aho bari kuhenderera basisikire mureke kwibana kunkamusharinge. You can share a pen, a pencil, notes. Then mumanyangu ishomero lya katuruka neryanyu nkoko ine saati yawe ejo. Who knows? Aba imwe abashomira yensakare nimwe bakamabogo mwanya nimwe ba kidikoni nimwe ba chaplain nimwe ba head teacher ba teacher ba basa mwareba mboshkora arishishe hatukubara kutumaho nka teacher ninga basa
notandikira kare so mukimanye ngo iri shomero neryanyu kandi ruho ahabwanyu. Ori chairperson ow'akakiiko akakwebembera ishomero aka board Asimwe Robinson yahiga abeegi okweyikiririzamu ari kugira ngo abeegi baine kwiyikiririza omu mashomo goona kutari kugira ngo nibakundagamwe agandi bari kugakunda. Attitude yawe ko kwereba araba kwereba bakagira ngo nyoti nkubase ijo na attitude akereba akamanya ati nyoweki tinka basa kuchikora ijo na attitude ati nyoma sendema ijo na attitude physics engineer biology goraya sokagira ati goraya si iwe biology niza kwika iwe physics niza kwika iwe mathematics niza kujirana niza kwika bitu mwaza mukumanya ngo ito ebyo tubabika abagambiro bano abagambiro ngo ebyo tubabika katuruka ebyo tubabika. Ori mukuru w'ishomero Muhumuza Sam yagira ngo ishomero ritandikire kora kurungi ahabo kugira ngo bo tubari kwikiriza abana b'emico mbi omwishomereri no kutina ruhanga ahabo kuba abana beitu tubere nabo burkasheshe tushaba nabo tubagambira kutina ruhanga ukora kurungi kufayo kandi bagizire imico mirungi ikibaretire ukora kurungi kandi ikindi kitubasisa ukora kurungi no gukora nka team waka nka staff. Yahiga government okubasa kubahereza abashomesa utiriho na no kombeka eklase zindi ezirije kubahwera habo kushanga ngo ebyombeke biriho bwa hati bikuzire kandi biri omuringo mubi ko muringo ngo gumwe hariho ibiri kututanga ikono ebiturukushama government yatwatereho umuryebyo abashomesa abarya payroll barukushashurwa government bakira bace ahubwo kuba twina abashomesa abarukikasha tuna babiri kunko muryabo barya payroll ni 15 bonka mbwe ntushaba itwongere abandi abashomesa kugira ngo nshoza yo muzire ikakendera. Abeegi abakozire kurungi abatunga ebiconco bitari bimwe na bimwe kandi nabo bagamba ikiretire bakora kurungi intwara meki ninga smart mathematics entrepreneurship and Kiswahili shemerirwe munonga ahabwa results ezimfuniro mu USC results mfunire 15 points kongezo zona zikaba ziri omukoresa mani ahakuba tukaba nturara nitusoma tugaramba tayibita mani tuyambana ahakuba nintekateka nk'ubutumwe cyona nikirga omukuyamba yambana tukatwine n'abatshazi bitu abayemba tuyambaho nitwa abana tukateka amabana munonga so ninjya ntaho bakiriyo nubashoma muteke mamani mweherezeyo mutaho mamani umwe no shango tine mani pelize combination birenyine HDK na bonero na mukaga then ikindetire nakoro ko bonero na mukaga cyo kubanza birenyi ndaruhanga nishaba munonga n'imico mingi kandi ndikushoma munonga ikintu kindetire nakora ubwo bonero na mukaga nabatshazo kunkwera nabeje batahi banje bakamkwera ikintu kisimara mukama cyo kindetire nakora bonero kwina mukaga. Amakuru agagasha kwa Ronald Kabanza webale Kabanza okutwise aho amakuru ago kuruga omuri rukonjiri duja kumuraho kace ngaruke n'amakuru okuruga heri hanga. Amakuru okuruga aheru y'ihanga erizo bombaro rw'abantu abariyo nibafa ahabwenjura eriyo negwisamani omwihanga lya Malawi gwayongera obwahati ombaro gwakakasibwe niguri ahari 2020 enjureji ikatandika kugwa omuri Malawi na mnongo mu districts eziri omashoma gihangeri izoba eri Sande ekiro. Umubare gw'abantu gufereiro mu njura y'ihunga itiri hanga lya Malawi, Mozambique hamwe na Madagascar ahiturigambira gwahika abantu 2020. Mena naendera namvesera kuri akona mu muzimu antu fetu koma kaununu weni sana malizike ndifaka mwandibeza baba ndikakhasu kangono ngonoka
ndugufubura binja abantu abaferiro mu ihanga rya Malawi bagamba ko babitsirwe okwimintuka kwitaka ningashe kiri kumanywa ka mudslides mbalantaya ekibuga kikuru kya kabiri ekihanga rya Malawi. mene kwa chamu nibamene ngakali maso swanayamba kuyang'ana kuti tione kunja kusopano kuli bwanji taona tifeza chilendo za chilendo zoti kuziganizira palibe ndiye kuyamba no kufunana sopano kuti nyumba apa inalipo nanga zakhala bwanji nanga anthu anali mmene muzakhala bwanji. Ihungeri nirigamba kuba risisire amaju agari yahiguru ya 10 emiti ekitsigire abaturage bateineho kutemutwe yabo. Kurgira ha government ya Malawi abantu abarukwingana emitwaro mukaga bashobangirirwe kandi abantu abarukwingana emitwaro 19 ahari abo tebineho kutomutwe. 25 fuambira bila mama wa ndi anthu atimatenga kumushukundo bila nawo kupata kumali wobusakala ahitwa akorera makuraga emitumbi y'abantu nekizikurwa ahansi y'ebisika ekikumanyisango omuhendo gw'abafire nigubasa kweyongeresha hayona kanso na muntu ngatamene koma uyu waongeza wabosa 2015 because almost 12 abakugombye entebereza y'obwire nibagirango emiyaga n'ihunga nkebi nibishaho bwanyuma y'abantu kushisha obutonde bwensi. Agonigo twakwihira okwe aheri hanga kandi twarebaho Amakuru ag'ibyemizano abazani 10 aba team ya under 23 bariyo nibacondozibwaho abo kugira ngo bahireyo ebihandiko bijinjirire omwihanga area Nigeria. Salis Yusuf na nabaru coachinga nabo bariyo nibagezeho kuranisa obwire kora team ya Nigeria ya CAF under 23 erazane na Guinea omukikopo cy'amahanga gonaga Africa gwanyuma y'ebihandiko by'abazani kubabiruha kabuza. Abazana barukwingana 16 nibo bashazirwe ahari 30 kandi abo bona bakaba bamazire wiki emwe omukampi ya under 23 Eagles. Bakirizire bihandiko byabo kwikirizibwa haza bikarangwa FL Salis Yusuf na nabebembeza abandi aba team bari mu rukiko bazire ngo abazana bamwe ebiri kubakwataho bijwize omubihandiko byabo omuriyo bazarwa drivers license na voters card tibikwatagana. Abakuru mu federation nabo bakozise transfer matching system ekine cyoma ekirum ebirukwata habazana bona abo mpira abayihandikise. Ubwo muzano ogurabeho mu Nigeria obwo aba Nigeria barukuzana na Guinea nguza kubaho ebiro ayo na bibiri byo kwa kashatu omura Abuja kandi ogura gukora cyane nguza kuzanwa ebiro 28 okwezi nuko gashakwa beti naye bari aba Sky TV Agenshonga. Ogweni we beti naye bare watusya Amakuru ago ag'ibyemizano. Reka turebeho ahacishakuzo ekizobere. Ebare mnyanyazi Adellah kandi okunyakiro mukashonshore chaka akechishakuzo n'ekito cyacho. Ebyemizano nabireba nimpuranye no kushemerwa kwinji nkanyu muhagizi wa Arsenal okushanga ngo nyuma azyo Liverpool ehinjire oburo no mugusha ahari Manchester United konka mukuriceyo ebyo nebyemizano biture kamba tware omukishakuzo cyizoberi kandi ninjira ngo muhereza ninye Karo Karungi Michael ha Sky TV kandi ogume oyekumire aha TV eji ahabo kuba niyo eine ebirungi nyamurungi. Ekishakuzo cyizoberi nikigira ngo dingi teri kuza omuri dingi dongo konka dingi dongo neza omuri dingi. Ekishakuzo eki kirimo bugambo buru kubasa kushesya obota kubasa kucenga obandi bumanyisa ki ningashe nubuha konka nimbasa kwegesamu ekinte ekito cyacho nikigira ngo nekishumuruzo okuza omukufuru konke kufuru tekuzo mukishumuruzo dingi tekuza omuri dingi dongo konka dingi dongo neza omuri dingi nekishumuruzo okutaza omukufuru. Omushakuzo eki nitwegamu ebintu nyamwingi na munonga ebiryo mu nsomu birimu nibisaturatinga ningashe nibitambara omahanga gatara gamwe na gamwe ebikwatirine na no kurya ebisiyaga. Namazima omushija nabasa kuza aha mukazi kandi omukazi takubasa kuza aha mukazi mugenzi we ningashe omushija kuza
aha mushija mugenzi we konko muri ebyo bintu bibiri hariho kimwe ekiri kuzo muri kigenzi cyaco bakabasa gukora ihanga kuba twatakozere eco nyensi yanicyoreka ngo itwe turuho kandi nihanga turuho buzumazima kuba kubasa kuba no kimanya ngo dingi tero kuzo muri dingi dongo kandi dingi dongo ne basa kuza omuri dingi ekyakuze eco no ihamu amagezi menje munongo munyikirize mpenderera kandi kugira nti ebero mushanju byo kwa kana otakaferwa kuza ha University in omukigunda cha Sky TV kandi obone bwo turabe turoncinga TV yitahora rebere abahereza nyamurunji abaru kuhereza ha Sky TV hamwe na Radio 5 tujya kushemerwa turiye tunywe tuzine hamwe n'abeshongozi nyamwinji abuntarabase kugambesha heji nkabamarayo oguma ha Sky TV oyekumireho kandi ninjira ngo agendetine mukuru egenda bwira agendetine mukuru egenda bwira ahe kuba neza nanyete nkwamanya ngo buni basabutira mnonga bonde ibene bintu bya Michael Karo Karonje nabyetegereza je kunsinga konkani njira na Paulo nawe hine echa kubimanyaho kake reka manze ndebe Paulo yaine echa kubimanyaho kake agendetine mukuru ni batumara yo bata agendetine mukuru negenda bwira negendwa bwira okay kandi dingu tero kuzumu dingu dongo ninjire bisakuze bimwe ni babiri yo mu rudica urudica wakene rucamuzi njye bisakuze bimwe ni ibiri yo mu rudica kuka cyatuyamba kizo mu biro bushikira ubwire ni bobo dingi tesheme kuzo mu dingi dongo byo tugambara abantu burizo cyakuze no cyakukore ikidiya nakwakira usibireje sibiro tadera nugamba okwe hari enjura twenjura haya teturije abo kwerizo mutawuni yambarara abantu bayemerera ku maresha hankibiri hatine kintu na kimwe cyukorwa ijoro ne basakuretire bitekateko bibi kutekateka ngo wabotara kibuhumuyo wa mukama kijuri gine basakurete buzo enjure je kabire rinunji aha bahinji na nabarisa kongitwa abantu abo mutawo nabakuhinga emirime yiteta kwetenga mu njura riyare enjure katu yambirizo mu cyaro egwa hari yabahinje egwa hari yabarisa itwenjura ke kugwa ushanga uneze ubwe byo kuri twakizina twabona ni inconvenience hamwe kandi handa abantu mbamba genda aha barisa enjura ne no hakwaro uburyo bwirwejwa nekendeza okugenda kwejwa enjura abantu baba haro rumaze ejwa nka stories mbe mwagira wa katenjura ke kwija barisa bagakamatsiko munda tu enjura ne leta season abantu mbabyara nabo enjura mu cyaro ni nkurukonka mu tawuni no mutunga peke yake hinesho wagambo kachiche na nyenda nkubuza kwani maana ruga side zokwe ejo hari amakuru kugira ngo yebarukireho mu side za cyabahura buhura something cyavura buremba n'amazuma ejo barikireyo cyareta n'ikitekateko cyo kwenda ngo district kingire kimwe bakinge district yo ya kazo yes rizo hariyo rukiko mu kanso okucwamu oba district ekomoyoni bamwe zitekateka ngo cyo kigwire kugira ngo irisho ryagira ubuzubude no mirugona tugutware tugotye tubasa kuyamwe irisho rumwe konka tsigare tugumeho bede ne bana bagira ngo ejo turi ku maheri gire so ntwa twine koma kazo nawo kwa rusho tentes kargahare zagenda distance dengwa konka the truth is hari ejo buremba antu buremba yonka ho ruma yejwa kiruhura again around chikatsomo konka kiriaro marevo kiriyo rugambo turi kwenda ku pointinga famu y'umuntu bataro famu ibatagenda ring vaccination kugema imyanya yiturire famu so namaze ruma yejo mu kureta cyuruhuriro icyo nikimanyisa ki aha muri isa nikimanyisa ki aha munta kunywa amate nikimanyisa cya munta kuri yenyama especially twareba ngo nkeje myanya
niyo eyo wakweta mwenu nk'emyanya eine ebyo bingi niyo bikoruga maternity mount niyo igakoruga mwena barisa bingi bariyokwe. What does it mean? District kakazo kwa kukinga kimanyisa ngo Butare entete zukuzayo nkabatandike bakweta on farm loading babasa kwikiriza ngo iwente ya wana sabu gipakira farm ya witsoke. So hiking a price y'ibintu bimwe kwa supply net wako supply chain ecuwamo n'ikindi muri saba mugurente kukuba kwenda tine ho kugitoria bya tente tino kugitana baza kunteganisha shura hariya shura ente ya miliyoni muri kiceka bagugire mutwaro kinana icyo cyumu cya kabera bagigomba bakifunamo abo kwamba ito Butare bubaguma mbatwarente nabo icyo ni kiteganisa munonga abarisa sincere amatomo tugakomwa matemo zamuntu gagenda kigumere kuza koma mate nicyo cyukwererekaye ekikwerereka ya muheruro koma mate cyukira kubaho ya konka nubataga koma konka bari mitinga movement baba cyanuringe impande y'amategara bimbaza mudire nabo icyo yarejwa n'ikintu kifiteganisa muri samunonga ejo nanyine shinde nanyenda kuvuza konka ndebe shaha ati munywano wanje okubire rizatware bariki okubiri Adellah tsaku kureta approach ndijo no manyijo kintu mukakikwata mwaha yebaro okubiri kintu kankandi ni kureba giti ikintu kakikorera izo kituza gamba ontsagamba ikishane cyango ikirengera mu kazi rwozo buri mukandi discussing ikiro cy'abakazi cyo sati ntsakuganire bire byona ebitukutunga National Population Day, Labour's Day, manya Women's Day, manya Independence Day, manya Liberation Day, manya what, all those days ntwenda kwebuza significance n'ubimanyisa ki. Then host communities kumufitaye sikiro cy'abakazi nkasanga mufuna muki and so what, so ibintu bitukuza kutera mutoki kindi UPE kwihanetandika njyawo n'uruwa katano nzakora imyaka 25 so nzakushije mapano neza kufitera toki UPAG kuyabajya ngo hatu mushomerewe tukashomera busha ninga tukashoma busha so twenda kureba okushomera busha twafutarizire no kushoma busha ninga okushomera busha kwafutarizire no kwero gutakubasa omwana omoro akazatebo n'umwana omugega bakatewa education so ko kurevoling education yabi yabona education ye kwato omwana omunaku akastama n'umwana by the way hati yotima akuru tingmanya background konka education ne tuta irrespective oba so nicyo twenda kutera tocyo mbona bashomeka ekataho iryo leveling ninga ni half baked products tukutunga so paro neza kutera mutoki webale mnonga eshaha zahwayo eka nyowe nsiburira ha Paulo na nabajenya bayine baza kwani benjera kwanura ahanshonga okuyazishoborora nabanyuma iwo omere wa Sky TV obase kwenjera kucenga ebikugenda misho omwihanga aha Agenshonga na time inakora nayo nyenda ngutwendeze kurara kurunji tukugire ngo taruga aha Sky TV okubiri eriyo neza kurataho. Sky TV irakari abantu. buri rwa kabiri shayishatu n'ikicweka kwika ina n'ikicweka zo mu kiro otaferwa program omuhingi n'umulisa aha Sky TV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa